Hoki rawa mai ki a tātou, ka taia te ki I nā te maha o ngā taonga no te ao tā uki, e takoto moke mai ana ki roto I ngā whata kōputu taonga, o tēnā whare pupuri taonga, o tēnā whare pupuri taonga, huri noa I Aotearoa. Engari I te whakaaturanga whakaahua a Neil Partington, he mea tō mai aua taongara ki waho, arā kia whitekina no ai e te rā. He naro I te tirohana kanohi, ina e nei kua kitea. I guess this shows an opportunity to see some of those works alongside some magnificent pieces of taonga that are also in the photographs. Ko te inua o tēnei whakaaturana whakaahua nei ko te vault, arā ko nā taona kua rakainahia ki muri. Rima tau anio e huri ana I te motu me te hopu whakaahua kia kitea anoatia e te marea. The museum stores are just full of wonderful treasures from all cultures around the world, but obviously in particular interest to us, our own Māori culture. So that's also a big part of this project. Me te whai anō I ngā tikana te Māori. I had a meeting with Te Arawa to talk to them about the project, to assure them that the images of their tipuna would be used in the proper manner and respected within the show. And at the end of the exhibition, those images are going back into the collection at Rotorua Museum. I'm gifting them back to the iwi. Era tāna hoki ki te hunga tiro. People love the large format of the works. They feel like they can step into them. They love some of the items that have been enlarged many times from life size. I tēnei wā kei o tautahi ana ki tēnei whakaaturana whakaahua, enari ākuni ka haere ki nā taone matua o te motu, ka mutu ki rotorua hei te rātau. Raparata whai te karere.